Prijatelji, kako ste? Moje ime je Kanđija Sikanović ili Rimokatolik i uvijek sam veseo i raspoložen u svom bijelom ogrtaču. Kao što vidite. Moj leopard je nježan. Dodirite ga. Je! A ovako se to radi u ovo recesijsko doba. Milana. Može! Sad! Može! Ne, na tu stranu. Jesam. Okej. Šaraj, ti jedi sad. Samo ovdje. Dragi prijatelji, vidim upoznali ste leoparda. Mekan je, zar ne? Znam. Inače, moram vam priznati da nije lako održavati život u čistoći, ali ja iskreno sam poznat kao jedan od najurednijih ljudi i moj lifestyle je čistoća. Znači, ja ne volim nered. To ću mu ja još razredati. Samo tu da... Zašto s drugom rukom ne uvatiš kosu? Molim da bulamo je. Kosu i onda mu. Pa da. Kad se bulego ne da... Udri u njega. Dobro. Čekaj ćemo se glazno ti kreni. Ajde. Nije još ovdje. Što ti bilo bez priče. Kažu da je kraj sve bliže i posuda su